Tumakude. Hi guys, welcome to my YouTube channel, Daily Highlights with Gogo Tumakude. Today senza itiye yomoya benefits, kunetiye yenzalo, kunetiye yesibeletho, kunetiye yegazi, kunetiye nje yokucleansa isystem yakho. Ayahluka amatiye guys. So watch and enjoy. Don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. To those who have already subscribed and liked, thank you so much. Why? Wenza amatiye njengoku ZCC. Go, pasela. Yo, lapho ngisebenza. Ubani? Ngiyayithanda. Hamba ngiyayithanda. Shisho singakapholi. Ha. Ndinuka kamnandi. Kocoza lapho. Kocoza. Then yeah. Yes, sisami siluma. Siyaluma sisami already. Cappuccino. Oh. Hey, lalela ntoni? Vuka. Uziyakhona eduze kwami. Hayibo. Lalela ntoni? Lalela ntoni? Ufundelele ulalela ntoni?